Igama uNompendulo Ngubane from Gagasi FM. Namhlanje ke silana endaweni yasoThongathi eNewtown north of Durban. Esazi ke ukuthi on Tuesday imphakathi noma imndeni yethile ya-affectwa ama-heavy rains that happened on Tuesday kuyona ke le ndawo. As iGagasi FM sibonile ukuthi ngeke size sihlale sibukele kodwa we have to lend a hand la singakwazi ukuthi sisize khona nathi as iGagasi FM. La ngihlala khona kubhidlike nje kakhulu. So iminingi imndeni affected. Iningi uzukadlula nengane emhlabeni. So lukhona kodwa usizo ke lolo enilifunayo enilitholayo mhlambe lolo enidingayo. Ngiyazi ukuthi abanye balahlela ama-IDs. Bese akakutholi ke njengalokho ama-ID cha. Okay, so into esafikile kusayi yini ukudla? Ukudla begrosa ke le abasilethela yona. Namhlanje silana oThongathi eNewtown Center la kade kuvelele khona ikhukhula nezimvula ezistrong eKZN eimpacte kakhulu indawo yasoThongathi. Sizolula isandla njengeGagasi FM njengoba sihlezi sisho ukuthi every step of the journey yomlaleli wethu and umphakathi wethu uaffecteka siaffecteka nathi siyathindeka siGagasi FM. Namhlanje sila to provide ama supplies ezingane ama toiletries yonke into abangase beyidinge and to provide the lunch because sometimes you can't and process into esiyenzeke kuwena on an empty stomach. So that's why namhlanje silana eGagasi FM we care about KZN, we put KZN first and kubalekile kuthina ukuthi mekwenzeka izinto ezinjena eyi-disaster KZN to be first to respond because umphakathi wethu ungowethu siGagasi FM. So that's why silana namhlanje.